kayo iwo murebe wita muronji yo mukahumura ko program cyerese simuka cyo butunje charity yo muhereza kandi turi wahiza kutwegitaho okugaruka kwitwaha kwa kuriyo kugaruka turi kwijana n'umunyabiragiro kubasa kutuganirira hanshonga zitari zimwe na zimwe twatene biragiro kandi twirentije gambaha ngo kutamanya kiragiro turi kwiyaho umushango tukusoba tukuza kanana gatano dene byankanta kucumanya ndwata kwenda kubimanya so okwenda kucendeza hambaro ogwe binte byota kumanya byakwasa kwendera bukutire nyuma y'imitehimbwa no mbuga samateka we better have these people basharing nitwe then tubase kugira obundi ekitwayega hagirena nabahonokaho omuringo nkogwe so akashesha katwatayirwa umunyabiragiro okorwa munsi nunje yarwashameire okwe omurintungamo naija kweyanjura konka izina bamweta Eliakim Capson kanza kwantugamba hanshonga y'abajuruzi omujuruzi omukoti nabaryoha nari muringwa nari mugufu nari muto nabakuziri biryo mudini biryo mu nganda nimba nakirebere na misho ninga nenda nimba naburire mbone mbe omujuruzi twakwakira wo bari mununga kunyakira mnyono wanje Charity namunashanga mu studio abakore imirimo itari yemwe nemwe abari kutireba ni ramusya izina Eliakim atumanya Capson ndiro ya ningashi umunyabiragiro kandi nzarwa kanyapu munyavuko kajara yes ni yeje umurintunga mu district nishemirwa munonga nabanija byo gumwanya kandi mbaramusya abanyakajara abanyano banje moze tubitine niyo mpira gweminyeto aza abantu bakunda nyangu twakureba TV na star nabatomanye tweninga abanyabwenu mbire yo kutubitine yakapira keminyeto no kuniraganira n'imyeto mirengo ushamba shamba hunkaho n'uburo ninga no kutero rwaricyo no kutero rwari twatse mamara booster bona batatu bahagira umupira okay mwe bari gukora ahamyeto mbwenu ntwenda ngwerizo bo tuganire umwuga gwawo tubase kugugobamo ahakwatenana enshonga za koti hati ngo ya leta umujuruzi bishobwa bo umujuruzi aboha umujuruzi abaci umujuruzi abineki hataho ntwenda ngo tushoborere batakanye tangiyoze kujurura kandi kashanga ubundu unde bintu ntakobese yabiyona wo bari mununga azije nishonga kuri mununga y'abajuruzi atunara ko baro abajuruzi nibijaharo umushango of course kugira umushango ngo basa kubaguri umushango gwa criminal igere kubanza ha police ningashi igere kugenda direct mu koti etari ya criminal mbone uko kuba oyine umushango katandikire nangwa aharevo ya police abo kwana bona babari y'abajuruzi bakutuma abajuruzi mbone uko kutwara emishango aha police ningashi n'umushango kwenda kutwara umukoti oba oyino mujuruzi orukuza kuhamya ebyo wagambire ijuka iyo mishango yo kubokozire omuramuzi orukuza kuca umushango naye abira atari yo kandi tubakuza kugendera habyawo byonke wagamba bakajyangwa wagamba n'amazima mbwe n'umuntu umushango akagukora abo kuba ko kuteka y'umushango ogo wahababera ningasho wateka umushango nawe bamuhereza umugisha gwo kwehozaho bwenu ogo wahababa ayine kuba inabajuruzi be no bahababera nawashime kuba inabajuruzi mwenu ujya ngo omuntu yemera akakutwara nka police kampe cyo kurebera ujya ngo watwara umuntu ha police ogende oyine abajuruzi bawe aba bajuruzi no muntu rwo yarebere kintu nicubaho akino ho bwamushinja atari kuza kubeherera abantu kugira ngo kwere yajate nakakantera nakakanjuma nakakankoreki obe oyine abajuruzi bakarebi aba babire baruho icyo kintu kiri kubaho mwene karukika nka police cyo kureberaho bamuyaho yibakota statement akora statement nko mujuruzi ukabanda binji ko kumugamba kuza police zo kumpera ubujuruzi nayanga mwene mujuruzi wona atine mushango bataka kweta kuza kuhereza ubujuruzi zo mukoti ninga ha police wakatekateka ngo kanoza kuntwara police no baza kunkomanya ibya ko singwenda kubizamo mwene kugira ngo omujuruzi we nabaruho okuhamya ogo mushango ogo muntu yigura ninga sho yagamba kwere wampa babera Charity aha koti ninga ha police oyina abajuruzi bawe bonu babatine mushango cyabone cyo kujurura kujya kugamba ebyabireho ogo ni umujuruzi haza ari abantu abo bakwenda kubiha bakwenda kujurira bishu ngecho wano ugamba cyo kugira ngo
naka Bridget abe yangambire ati mwe kanze yizo kujura Bridget angambire abaturira wera nava hurire nyoranye kanze kujura binaka yagamba mbona reba ngo echo nikiba kitari cyo ejo kugira ngo iwe kuwisha ngiyo noza kujurira nakakangambira ukabotaruho tine cyo rukumanya konkabo kugira ngo nanka akakugambira ngiyo noza kujya kujurira icyo ubu byuzo mu batikiri ekindi ogira aha naho Eliakim nuroya n'umunyano wanje kamwita zo kunjurira ebintu timbanya tinkumanye mwakozere tinkumenye mwafire konkabo ngo wagira ngo n'umunyano wanje utireka aje zo kunjurira arhabandi orure washangano manyanore rwakoti tijozo kunjura aho mujure zinogoro kuba yarebere ari kumanya ikintu kucyabiro ariho ndijo kujyata atereka nzo kweta na yanga sister Charity ati na mwanga kandi nuwo mwino ho mushango ati nyekin kumanya we naza gukora ki naza kundwanira ihari ubwo naho bujure zo bumva batakozire ki babutashikire ubwo muntu na waparapazo toka mutoro mukoti yabira tarho atine cyaro kumanya tine kakwata hari ejo mishango ogwe nabatari mujuruzi hari habandi abajuruzi abo kuba bari abana bato umwana kako bari umwana muto cyagwira ninje buza hata umwana muto kari kwija we nango utakora bo umuryebe baku kurahiza kwa tabibura hiro we umuramuzi namanya entendere yarumukurabyaho okumubuze cyubuzo kwereka ngo ibyaro kuza kugambaho nabyetegereza kandi mwe nabishoborekerwa ibintu byene mbabanza we hino kwa kumubuza kureba ngo umwana nabyetegereza kandi nabishoborekerwa kandi aza kwereza ubujuruzi hasa ubujuruzi baba muresera aho nabwe stiro umukoti kuko umuramuzi we nabanza gamba nawe umuramuzi nagamba nawe nko mwana mwe kugira ngo amteko umbuteka nko mwana atakaza kuma expose ngomukoti kongo bujuruzi bwo mwana bwine kuba bwino bundo bukubuhamya iba kweta collaboration evidence kugira ngo kurewa umwana ko yaherezo bujuruzi haba ubundo bujuruzi obukamya ibyo mwana yagamba bwene ko siteka yemerera habujuruzi bwo mwana bwonka eka sinyiso muto mushango yachikora no basa kwapiringa no basa kujuruzi ugito bujuruzo obubagiro bwonka ukabyo bujuruzi bwo mwana bwene hakanyine kuba rundo bujuruzo bwayo nubukora ki nubahamya kugira ngo umwana yaherezo bujuruzi konka rubundo oburuho obukamyo bujuruzi bwa kandi butanze jangu innocence yo mwana ruyare nubwo bujuruzo bukwereruka yo kubwa mwana hasi harapa traininga abana akibana kuzumuko ndike cyo ugambi ngo manyangwa umwana umba kumwikerereza hati ibyo tiyo mutabano wanje iwe hamseriza utogo mushija kijo muka yantera kayino mora kayineki hato mwana mu training ngo muteka mwebe byona ushanga ngo rino kumvise cishuba abantu nabikora abantu rebe banjye kushanga ngo we ati nanda gukora ki kuteka ubujuruzi butaru konka ato bujuruzi nubwo kugira ngo iwo bujuruzi oba leta ijo zo ko bujuruzi uriyo muntu ogo kuba warebere kintu kandi okachamya ugagizinyo obucyabaho nkabandiho kandi gakerebera namisho ganje ndahurire tubarangambire ubwo no mujuruzi ko to we kubanorora hariho mujuruzi wabira okuba yabira taruho konga bakwikirizo bujuruzi aba nabakweta ba expert atoko takashira bambikira abo banzendire uko nazo mukahumuro kace ko butuma bw'abashubuzi rero kuturije ntwija okutandikiraho ababire batariho konka barakwikiriza bakujurura katumure ntugaruka na n'umunyabiragiro Eliakim Capson anshonga zo kugira ngo uko bujuruzi umukoti noha ningasho mujuruzi noha katumure ntirahukaye Abashomesa bo mutano na Teachers Making a Difference Awards oramwenye mushomesa ningo mushomesa kazi omuhangu owa primary ningo wa senior omushomero rya government ayerekeye ko yahayo no mujinya hamwe no kuhangahanga
ayi ni zina rirungi mu bantu kandi akozere cyone cyabasika okushakika byo bwegese mutona base kwesingurira cyembo n'uruzinduko buri kimwe cyone cyashurigwe okuza muri Ireland sindiko kumutora no butalenze birashatu na kimwe byo kwamushanje 2024 sindikali mwarimu @newvision.co.ug ningo butumwa bugufu ninga WhatsApp ahari noti mushanje noti anana mushanje anaremwe Teachers Making a Difference Awards zishashwe Embassy ya Ireland, Travel Care na New Vision, Uganda's leading daily. Binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kwimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe cyote cy'amagara agatwire Burisande shansha tuzakasheshe program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza babukama abari kwizo umuyo wawe n'ikigambo cya mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubira biremo Oye necho urkwenda kumanya ahabikwatirine no buhinji no burisa abarebi ba TV West koro ryo munyeto no kitandika no tunga kasente kawe kaki reka tukakoremu ecyamagezi boru wa kabiri shaishatu necyo kaze kiro nituba twinire program age eri kwegesa ko wakubasa kwejumbira mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura okurabira umwogogo hakwarwo rutoke wahingo rutoke omwaka gumwe nemyeze mukaga notaka kuzumukatari tuyamchia seed oil tugipakinga kandi tutandikira gusupplyinga ho mu supermarket agamu na pharmacies wana okora notaya kurambura inspect if you don't inspect you don't expect farming arimwe cyama cyamani porwa kabiri ishatu nishuka kusya shahina tuba twine abahinji n'abarisa bo mutano omuherezo wawe ndi Ivan Tsimi Tontura kali ya kukakanda kanaka zebu kandi kasinga kali ya kutorukireho bambi kono teka ngoko musano wawe You must be mistaken, Andrea. namakandi we boyfriend woku debe chisiba hanuya I need to ask you a favor. memory zori yasika kwa tumanda zachena kandi nehinda Mnonga o chirinitwe aha program ya sisimuka kandi waheza kutegitaho program ne sisimuka kandi nabanyeta cyo butungi charity umuhereza nyino mujenyi oguno munyabirajiro omwami Eliakim Capson atumanya kandi twatwahika hanshonga eyo kuganira hanshongezwa tenebirajiro na Mnonga turi aha mujuruzi tinaba kutamaka sente aba Kampala School of Health Sciences ahwari gutorwa Kampala rukuzamitiana omutayino iba kweta buroba bashomesa amashoma ga sciences abumwana waheze cha mukaga hamwe na necakana enamba zabo nza screen yawe zikoporeho ogambe nababo kuba nabazire nabaza kwisi yacu rukwenda twine aba Vision Publishing textbooks ababine textbooks z'abana b'amashomero ahabwa new curriculum practically ekintu mbachukwatiraho okireberaho okyetegereza kandi obutabo bwabo no bushanga aba agents ba Vision Group na offices za Vision Group nambwe nkawija nkaha otunga kataba kwa mwana wawe munchirize tutandikire hitwa abatwahika kugira ngo kana indamaze kuzo kajetumane kuzaryecho wajangu wabo tarebere ohurire buhurura obwembo abutaba bujuruzi ingano utaba mujuruzi konka ine bungo ndiyo mu room nkeji abantu bakarwanda mu room eriya ebigambe bagamba bena nambuhurire no batera kisika kaba nawe naba muhurire hataho nimba ntahura nimba ntabo mujuruzi
we bari munonga ahanshongeje nyine avuga ntugamba bo kwa bahurire ni wacurira ha muntu ndijo okay niba kweta hiya se kugira ngo nanka rugambo wakagera uti cyari tangambire umanya ngo Bridget agakore kineki priva ngambire ngo agakore kineki aje niyo bakweta hiya se kugira ngo iwe toracehurire ahariyo ko muntu ari n'umushango ureka ukacurira hariyo ndijo muntu wabenajya munaka kakoreki kandi wariyo mishango konka yabari iwaba wacehurira abantu abine emishango ese ngicyo gama ngo bakane barwanira mu rumeji ukabahurira kandi ira kandi urumanya kandi we bari umujohorano barwana baterana n'ibyo bakoreki hati no wacurire no wabahurire hata unimbasa ko iyo nubasa ko mujurize konka tibi wisho kantebeza ati nyoka bahurana badukura no mu gishenje tinka bahurira ngarganta ati nyo cyari takangambira hati nyo bujurize ni matakabereza akano obujurize buntu baburyo bwawo no babutarubwanje hati tandikire hiwa washika now twanza ha expert ate haro kushanga ngo abantu abari ba expert abo kumanya ikintu ndetse twareba nka handwriting experts kugira ngo wahandike baraha waje hakano gaje tumye bitinyina abahandikire mye tinyina abisayiningire ubwo mukono tugwanje handwriting expert naye abira ataruho kusayininga tarakurebire konka bine byo mabyabo bya karamageze bako biteka mu bakahamya ubwo mukondo eje mpandika kurigiro kwatire na handika hana hariyo kwa kucike nanka leta ko kwa kucika kacumu nibishana hatuwe kuba kubiteko mu byoma byabo ba expert amanya ahamya ngo eje mpandika signature ne yeri ya Kim we areke kutuwe hakana ne ahabwe ebe byoma byabo barukoresa kucebera hata buno ba expert handwriting experts ushanga abandi abo kushanga ninka ba experts ushanga kose nkana n'abashaho umushaho we najya kwereza obujuruzi bwe kugira ngo umuntu bakamutera kataruba kumutera konka kurigerera we okwakozire okuchondoza kwenko mushaho kwache biro mujya ngo ogo muntu kuri kwari no kuyajwerira munda nekirondo kukiri ogo muntu akaterwa kandi akaterwa nke kintu kiri sharp ninga cyo bwoji ninga kintu kiri bwoji aho obo examining akuchebera kuchondoza areba iwe ogwe naona yakizwa kwija ko bujurizi so nababa mpambere nabasa ko naona aja kuchebera agira ati atukurigiriro kunakebera no kutwareba atumaze mishi cikorwa kikabaho tarukamya ngo niwe tarukamya ngo niwe ngana aja ati kurigirire kine atogumshango gukakorwa kandi ugwagumushango gute na gute uriyo handwriting expert ni wako ati ugumshango no gwa imenije mpandika neyo muntu nanga turiyamujuruzi naona bamureta ahantu bamureta ayija ahereza ubujurizi tubenturebana nabandi ubujurizi bakwihayo bo buri scientific kugira ngo eje mbundu bakorise ekatera hisasi hata nabo bindi abo kucebera mbundu kareba ubwo mwiko gwarigiro mu mbunde je risasi ryarigire mu rikari ate ubona buno ibyare byahererukire kugikwata ho fingerprints bagira ngo wakwasireho baheza ku extracting fingerprints bazite ko mucyoma cyabya ngo ezeze nezishana nizananka mbeno kurigiro bujurizo buruho na reporter ebe bintu nebyogo akatara kurebere konka bagira ngo when expert yo kumanya ku examining ebe bintu kubicondoza hato go mutu naona yakizwa kwaki okwereza ubujurizi aharayi nejo kurigerera okuyakebere bintu umubyuma byabo atabona bona abajurizi nibahereza ubujurizo mu kote yabataruho tarabirebere konka wija kwereza ubujurizi nka expert nko mukugu nyana wetaba kugu kugira ngo we no mukugu mu kucondoze be bintu we no rugamboro nahurire bakanjanguna n'umuntu ngabamwita babasa kuceberera isho barebo umuntu uyahereruka kureba uyahereruka kureba nanebe haruna za technology ezo izishikacha higuru kugira ngo kurigera kamisho kugari barebe mu bacondoze barebe umuntu uyaharaka gukora ki ninga shinka nko bwonko bweyi kugira ngo technology ije yahigure yo kushanga ngo baheza kureba mu mind yabiyeta yarateka ata yareboha yanareboha kugira ngo bahika hareve yo kuza kwihayo konga injakirure yo mu Uganda kugira ngo kugira naka technology iri kuberuho mweneriye yishikacha higure no kugira ngo bihike a extent yo kwihayo ki ningo shanga niwe tinko manya kandi nibyo kucyonza kugira ngo
mushwa kuba yakurebera uri kurabaho utari wa musinga kwenda kumushabo buyambe ngwanyiheho ukashanga bamukwaterana ninga shuka shango uri ukuyamuresi we yamukomye kitambare nyuma kuko niwe yahise kure mwe na nebe byana babirumu koka ate ubujuruzi ubwona nicyo twantugama kugira ngo babwine icyo kubahamya icyo kubwitaho collaboration kugira ngo icyo cyabaho na n'icyabaho na n'icyakuratana hato ubuntu bw'ubujuruzi Ronda sequence sequence ibintu kubyijana bibaho byo no bwita hato shanga byakiriwe aha bwaki abajurizi kugira ngo ubwo so umuramuzi uri kuza kucyo mushango nowe yewe nayabira atariyo nangwa nanyeroya uwo kuba niyo mushango you know wampire story wampastebe kuyagenzire wandetara abajurizi bawe nakutebiza amazima bitu ndakwije ngo undo kayo banza kurwandi hari wangakira njo kugamba amazima ko atawundo ukora iki ibintu ukora abaro yawanje nyine kugamba amazima nibo karonda hora kuko kumugambira amazima abajurizi baba abajuriza abo kuyija aha mazuma kutari kugira ngo yija gukora iki yija kutega igishuba kucyankaranya imbere ako yijuka uri no yamba abantu okutunga buringaniza iyo mujurizi niyo rukuba no yija kuyamba abantu okutunga buringaniza mbone kutari kugira ngo twarete ubujurizi bw'egishuba wabutekaho utinyoka murebe now harona na bachiamani na mano no mujurizi kandi tumumanya kandi ubona aza kugamba amazima ushaka kubandi omwe habebembezi kana gaberwe nanyindo ndi kwasa ko kubasa ko bujurizi kugira ngo akuba ambamba ronda omuntu otine bias hamuntu ninga cishinto takine interest ukajota utumwe naragaho nakutunga omuntu shanga toindeka kwate kona nawe ahamishango kare ukino kabireba konka bareba bias yadoka boruho ukabireba konka bareba bujurizo bwo uri no yongera muri biye bitarumo uri no gitamo hazo shanga wabo ino bujurizo burunji konka wabushisha ahabwo kuyaye imparana kugira ngo imwe mutwire imparana mwene barengo ekintu kine interest ya manu munongo nondo tereka bamusibo tereka bamutware tuwija kuyamba kwerezo bujurizo burugo konka wije no kuririza cyabe kitakozereshi kurize cyabe kitaro hazo bo bujurizi obure bunji ko kushanga babutera mu turi ushanga bakora ki babwihamo hati twatwagambira cyo kwereza statement hati ko kuri mujurizi hari ya police wahereza kwa statement yawe tubikomaho wa police ejemishango nene kuzo police nono ya na mine kuzo mukoti nono yamba ho police okongera kuchondoza shonga zawo ekizitunga yazo mukoti bije bakweti wahire statement okuza ko bujurizi ninga bakuyayonka nko mujurizi bishinanye nabankumera aho ninga nyo nintaha bije abanyeta hizo bari ko bujurizi ayo iyo bayo notine mushango taba kukumira ngo bagoma bakwatira ngo tatoroka ningo tagenda iyo bakweta nko mujurizi oija hakoti ahizo bari yakoti uko bujurizi kashika hino bo kushango mushango nagure bagura uko baho nkaba ninye nagureta aha police nkabagambira nti nyowe nayirebera na misho ganje nanka yatomera nanka mugende mwiyeho mutumbi nabandoho ngo ankukirebe kani wa mutomera ngo banzo shitama ubwo nangabona ntizire nko mujurizi ando boje no ocho kwanza no wa complaining ngo bateka y'umushango umwe wa report wa information atwa information iwe nibambe nakongera kumanya byinji mbwenu mubanza mwambikaho ando tubakubika kugira ngo bakuteko mucombe you are the first suspect no tari suspect kandi wayireta ha police because police yene manyo ko gukora mu mugwayo kugira ngo omuntu yija kandi ayizire kwa information ningo shurizi kandi utakaba no wakwato katandikiraho ko kandi no reba ni wareta information yo kubaza taro complainant when yo police nene kupikinga kin interest kumanya ikugumye umwahihi imanye tusiya hariyogwe ucabireho tusiya hariyogwe ochukozire ko wamureba ko reno basa ako batina information yo ndije ibinde mbone cyo kushanga police yakukwatiraho akwa wajibaho kagenda then barana habura so mbwenu agukora una police ibintu no bireba kandi no makugira ngo iyo kuba kureta utakagera ngo nyina bagambira nagenda nyina kibagambi no ine gukora dukite ko mbahandiki Tina yo ngo waba ni wakigamba banyungu ni wabi especially wajya ngo ije kore statement wajya ngo ije kore statement aho mutanasa no kwebuza yiruka jene hati ninye tutandike aha process akwana naho umuntu yashyira police ninga yashyire somewhere bamurita ko mushobozi process ne ha
iyo kugira ngo umuntu ayine kuba neyihwayo nko mujuruzi kandi nandi yo mujuruzi hine bikwato ebinkutekwa kuba nyine nko munya-Uganda okwija nkaha obujuruzi obu kandi nimbasa kuba nabandi nko mugwiraro konka no mane kifire nacyo nkibasa kushobora so nanye bande to mu mbuga z'amateka nko mujuruzi banabuza bingi bande to mu mbuga z'amateka nko mujuruzi bareba harimu kace kace obujuruzi bwanje nanye nimba niyo mujuruzi ningane byanga process ahita kutandikira nana ebikwato then nana sanite yanje reka ntandikira hasanite aho kwakirekana wo magumu category y'abajuruzi batantugamba yes. kugira ngo icyo kubanza nibambareba ushimiye kuba no yitegereza icyo riyo no ugambo ho tukuzagambe mpushikane mbona umuntu yabaye mukawa yakamwe kacwekire uko zina nazagamba ki mpushikano mukoti naza kuba yatandika giye kubishorozya ayikoshanga yagambe bitakwatiri yego agira ati manyambara umuntu shanga ibyagambe bitine kibitine kakwati hato bujuruzo bo nibwo bwakora ki nuba bwafa mbona nazirebere cyansasabuza aho kuba we nanabireba yambureba no mutera no ryo noza kwito muntu konka kibana haka statement hatajyanke ibinde bya mujo mutwe abantu byo yagamba konka tukamupira dinjira aho somehow ningogwe ncaca fancaca ngo bujuruzo bwo kureba nonoza kwemesereza umuntu kandi kumuteka umushango yego ahoko narana no muntu wenka yaba ari no mushango we akagira ngo we nawe urataterire ryo mu mutwe nawe kamba jango akabanze bazo kumucebera bamurebe batamuteka umushango ahoko noreba no basa kushanga wagwa hasaidembi kandi ushange umuntu yazaho umushango gwatashimiye kuba koze iki gwatashimiye kuba biro muri mutashimiye kuba nayitegereza nashoborekerwa kureba ngo ebyaza kushobora byona naza kumara consistent mpaka hamheru cyo twacheza hati kutukuza ha process yeyi tukuza kurabiramo kuba kuya police bakutwara umukoti abo nabindi imishango ya police hati bakwereza ebuzo manya kuchimite ebuzo bonta karugire muka kwija nko mujuruzi ni nyereta oriya ntwari kunconsultinga ino umushango ninganyo ni profiling ijanja ntogo umushango ningumanya leta migode ya process ne hat process seruho iyo nyoko kubanye n'umushango nimbanye na abajuruzi banje abo kwenda kureta hati we ninkwetero mbajuruzi banje ukakora statement ha police kuba izanza kuzomukoti njanta hazanye nani y'abajuruzi banje njanta cyarite n'umujuruzi wanje nanka n'umujuruzi wanje bigeze n'umujuruzi wanje ati bija izo bari yakoti oyi no mujuruzi oha umugamba hati bamweta ayija azaho aho bujuruzi mwe nogabonye jine tujya nizo bari yakoti njati nizo bari yakoti je zo ko bujuruzi no base butatana abwo no maye bujuruzi wone gwija wa meheru matanga koze mishango mbere kuze ko bagize bari yo kuza koza nubwo rukwija jangu nyino mujuruzi wanje omurete aje mukoti aho bujuruzi na uko kushiko mukoti kose noje bakubuze cyubuzo umwe bakugamba yegambeho agambe cyabireho hati yotera ugabahereza story yona yine no mowe akani manacerebere ubahereza story yona hati uriyo muntu wo kuba wahababire hati nawe arete buzo agumana kubuza wagira oti noti mwene ukande boti mwene ebakotanka cross examination mwene atandeka kubuza kugira bujuruzo bobu waha kwenda kumanya ubujuruzo bwo no hano bw'amazima nabwo bishubano mbehera mwene yongera gumana kwebuza mwene bo abiroroho umuyaga gukaba no gutoranga kosa nakote nene rero buze byo kuza bitsakwatirini ebuza bishime kwane bigenda ha mushango gwenyine ejo rukuza kubuza ubwo mujuruzo wije hata ocheza kubuza ogowa wana haba bakagira ngo gwagura mushango wakunimira bakweta state autonomy haba wa government hati nawe ayongera kutereza kugira ngo inebo wano gambe byembushukane ninga shi wano shanko wabe kwaterana namazimo rino gamba amazimo ko kano shanki neke hiwashubi hati we ogwa umuhabe wa government state autonomy aguma nakutereza mu mwene ogaraka haraini eyiwa wayebwa izoba wariteranisa aputeka haraini now emishango eya sivo nambanja munyagire yakitake yakoti kuzomukoti tabandize ya kuri mini kuri hatko kubo ineroya yakutebekanisize papara za wona kubuza ujuruzi bawo nubaye oba mutwarira agamba nabo banamanya ubujuruzi bwabo ubine hata nabona nabakoresa statement nibakora statement ibakota witness statement we yanateka impapara mushango kugwagenda akora
unano janga kire ko kuzomuka humuro tukanyugaho kake ati reka tube twatireho kacaho twaza kuza omukahumuro omunyabiragira kiri yaha kineze inde ndakika utakargaho takirukanga bo kwememba kwataho katumure turo butuma washubuze program kiri sesimuka abake IU okushemesa abana bihanga mwebara ba Vision Publishing Textbooks okubasa kutereza ebitabo ebirukwata ha new curriculum abamwe bitwire tutabicengere konkambwe no kumukubitwa hatuza jam star. We thank you very much. Program ya sisimuka waiza kutwegitaho kandi cyo butun charity omuhereza kandi no munyabiragiro no we atayayira nitugamba hanshonga y'umujuruzi hazo mujuruzi no mu mbugeza amateka Ngendo atiro ntwebuza process yiturukura bamuza kujangu wabo mujuruzo yijwire hine hito atwahika then twahendere then nabwanyuma tugaraka kugira ngo nimbanye ne bukwato ki yes twatiro ntugambira abantu okwija nga wari we no mushango iyo no jwaroya abajuruzi babo bamugambira abiyaho statement abahurikiza story zabo zona abiyaho statement nantineroya waba tineroya ni unodosa ufite ko ubujuruzi bwawe umbahandike nk'abajuruzi bawe babahandiko kubyagenzire koka ko mukiko mukoti hamwe nika high court nibabenda ngo bebe yumbahandike ubujuruzi bwanyu ko kana bandi bayikarginga ngo bonaroya kugira umushango gwawo buhango bwabwo kukwingana ako ari ubwo noreba ngo harimo ubuntu bwinji butarashoborekewe bakujya ngo irokoro nderoye kugira umushango kugwina bwene uko kubokoze regio statement wahiko mukoti hati yo oroya unana mako kwandika statement yawe kugira story yawe kwaje imhereza udisigning haza iyo statement nubugo bwa by'ubujuruzi bwawe ebwanoza kwemerera hariya kugamba kutebeza iwe nkaroya hato bahandiko mbuteko buruko ba presented je nana kugira umushango gwawe kuguri unoza kungambira story nyinji yo ngambira nebitakwatine kuko bitakuza kubitamo wenan ewo cenchure wewe no manyangu ebiyangambira ebikwasira mushango nebi kandi bimarama yabo mushango kandi yo babikushomera oba no manyangu obwende bw'ubujuruzi bwawe ejo witness statement ningashoko yawo kwankigiye cyandiko cyawe kandi uri kucamya ngune cyandiko cyawe abo kwako kiko mukoti we roya naza kushava maza kukurahiza we roya naza kwica cyandiko cyo wasayiningire mu ofisiye akugire ngo ejindi signature yawe ni wasayiningera ninya nasayiningira wena byo nawe wabyikiriza babiteka mpaye nimukaka spelling ninge cyo tayitegereza nicurunji bataka butire nko bujuruzi bwawe yo kagambira ko tutunanyenda kuhindura imyaka yanjye yagamba tiyo mu cyaro cyagamba cyo ningaha twe hashime kuba hari ate ibintu babitererezaho batakagizire ngo ubujuruzi bwawe babuteka ibabwakira umukoti babwakira ho tumfayiro nora hirano kwate biburu kwataniga korano kurigire dine yo kushaba bakurahiza uhamya ngo ibyo kuzagamba byona no manya kandi namazima kandi taru bishuba byona hata bo bujuruzi bwa statement yawe uroya ashaba ko twejakira nko bujuruzi bwawe niyo kwita evidence in chief kugira ngo hata bo bujuruzi bwawe umushango to kwetagana kutandika kugamba nubwo now hatiko kweza kubwakire jo statement yawe umulamuzi yagiteka on record yabwo bujuruzi bwa papa babuteka fayiro haturoya wasaideria konka jike nyuma ho we kumukuzo mukoti mukutandika bono bagomba exchanging empapura amandike papura nawazo amhereza kare amucengesa nubwo amucengesa murayimwarga nayimwashika then mwashiko mukoti hata bihe rode nabaya inejo statement ya uriya royo ndijo wasaideria nawe na ine statement ejo yawe hatari yo mukoti formale nibabwakira babwikiriza babuteka on record now royo riya kumukuza kutandika koza hatuwe natandika kucumite buzu okurigirije statement information agino kamuhereza agino yo kamugamba tunywebe nibyo byakozere nibimanyeje itakata tanwe yarumihire manyar kandi ingana riti mwe kurigiro bujuruzi bwo kuwa muhereza hatu wero yacishomamu nana kurigiro umushango guriya nawe ayebuza ahari yo kwemukamu umushango ati kanagambe kindi kino kigambo ati nawe ateka hebi
hati boro yaratandika kuchimiteguze yo kweta cross examination atandika kugambira ugambe cyo gamba kiri ati juko mujuri nanka umuramuzi nariyo nahandika ashaka tugasimbagine roya woriya nambuza nyo mujuruzi ndiyo nanye nimpo bujuruzi hati bashanga ibyo ryo no gamba watandika numanye cyo cyo kikanga kurugeni kikakirikayo oyikotere bukagira ngiki yagamba kikuyanko mumbera oyenda mwene kutandika kugamba amazuma yerugayo kandi atoshanga bitakwatagana na nabiriye byo mu statement yawe kubuza riyo naronde bwo handike bwega riyo mazima okay hati na ka muramuzi na waba na binoting hati mucheza hati yawe yaba nacenchura hati mucheza baherezo mu gisharo ya wawe objuruzo byagamba uguno yagamba hati niwe okora yiba kwita re-examination hati nanyetandika kutereza ndukwereze buzo okugarra harayine ahabujuruzo buriya kwenda kongera umutura n'inshobera roya kayaryo wituka kandi nawe kayanye hinduka ndakariyo nambuza we nanafa ngu abona nahagamanga style yite za mustari I get kandi atuwebuze byo kuba nakubuza ndibabiriye byo kugira ngo ikibuzo nanyine kubuza kurigirira kibagambaho hari icyo wagamba banacikubuza kwenda ngo oterere ugaruko tereza harayine hato bwo bujuruzi bwitu babuteye ko mukoti ubwo mujuruzi witu outwijana we ubujuruzi bwe nubwo ko kweza umanya ngo namutereza giyagaragara ino bujuruzi ubuntu buza kutiyamba hato cingaho kujya tunyona heza ati nyine kibuzo kindi cyo kwenda kweza umujuruzi wo mwitine statement yawe roho na nabiyebe wabinugamo muramuzi yabino tinga ndiyo barije gukoresa bambaza kushara mu mushana ubwo niwe umujuruzi niwe turiyo ntuganiraho koreka mbwe no budakika ubwo atwire utine kaviro bwonka nanisha bangu otwere ko kweza kundonda ko mujuruzi yabuko no chimangu ninchamanya nkabandi hose ubujuruzi mu kanwa mbwine na facial expression norangu neza kwergiye yo bujuruzi mbwenu ebinde bukwate binyine kuba ninjana byo kugira ngo kote nyikirize nyije nko mujuruzi nabyabere bihanyije nyereza minu nje ntegirisho cye nije njire suiti ati ko kubori yo mujuruzi ko sino ine ngakoti yona bacuri kirunju okubora decent benye no burebera mbona borije uryo tebekine kandi utakija nabakoreba misho akajya ngushubuka naribwa nko miyaye kano musinzo ijya kuzagamba kana cyane bisho wanonyo ora rotanyire herisho ije haci uryo tebekine kugira ngo uryo mu odenungi uryo mukoti norabare yo kuba kwabajwire amatayi naki no muramuzi we na rukuriya yo kugira ngo ni wabo uryo mujuruzi ojo mbuteka nko mujuruzi kamwanta bunkenke ko tinjine nkanka bandu honondo ngeni wati kugira ngo ine kujwara kote ine kuronde situ ngo ugakina ngeze ugamba kugira ngo kandi ni ukora beno uyisha ko byurizi endebuka yawe ibero nunji kugira ngo naho muramuzi ko arakuremba manyamba gira ngo first impression matters bo muramuzi ko yakureba ni yade nozagamba mazima kuko ataka kuriyetinga bias mu bantu mwene kugira ngo konka tiba kuzibera noje ko rukwenda ngo cyo bakomba genda umunonga nebigambo ebikurugamo nebigambo ebikurugamo sequence yabyo yaha kugira ngo nibukwatagana nebitebana nubwo bujuruzi bwawe ubwo kuba nohereza mbe nije njire binigina byanje mabasa kumbenjera muryango none bakwikiriza bakwikiriza no tahamu na ngono kotine nkito utahamu no hubujuruzi bwawe so bunkenke ko tukiteka je bunkenke kugira nabo twenda kutinisa abantu iyo oho bujuruzi mukoti ojeho bujuruzi mukoti rebwa ngo wagamba amazima abantu kandi tubateka tubaza kubagambira ibishubo mbwe turi kuhendera tarumbya ID nendanga mundore abanyengundi yo munya Uganda marriage certificate kwete gisa ko hina kandi kutwasigaye aha kwatirene n'abashwerine umushija no mukazi saba nito turyo mu umukoti ninga kumuhawo bujuruzi tubara kujema especially mshango ya kuri tubara kujema ngo umukazi wawe ninga umushija wawe umuherezo ubujuruzi so tshijemu konka iyo koko ekundira no jana oherezo ubujuruzi konka tubakujema kugira mbu ubu no mukazi no mushija ngo babajemesereza ngo ine kureba so cannot be compared kanorana nawo munjuru gayo terezo ubujuruzi tubakujema kugira ngo ojo mu ubujuruzi konka yakako ekundira ko ubujuruzi na herezo ubujuruzi ebigambo byahamheru nyimbaza no kusima management ya TV West ahabwa program nungi ezere kutekaho kushomesa abanya-Uganda ibintu bishasha abantu babutosha ubutamanya tukiri kuyo mushango mwe bari mu management ya TV West kureba ngo numuteka ho Uganda ukombeka ihanga niwe nikusima Charity we bare ku moderating program Bridget
niwe bari n'abandi bona management n'abakozi bamanya nabarana mwana ni mbasima nimbebaza ahabwa program nungi aba tureba nimwe no kubayiga kugira ngo tubaba mazima tureke okubeherera abantu otakija kugira ngo umuntu mwinehe mparana otunyoniza kuteka obujuniza kubeherera turebeke ngo twena twaguma twataniza hamwe kureba ngo tuhagira emiturire mirungi omubyanga byitu twatanisize hamwe mbajyango abangana tubakanya mbene kure ngo twena twatanisize hamwe tubase kwombeka ebyanga byitu tubase kwombeka ihanga ryitu ahamusinje ogushire mwe bare munonga abatureba iwe no shangwe huyire waho paka namba kesu mutwafutera we bare munonga mbona wakubasa kuba ine ubuhabuzo bwa rukwenda nabasa kumbonera ha namba ya 0 mushanju 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 0 mushanju 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 ndoroya nyine office aho murumbarira waterese umuntu tubugana twongera kuganira aha adit house twongera kuganira then turokutwa kubasa ukubahwera tubingo butamanya binagira abantu tubegese ni wareba program eci wayega kitakabe cyawe wenka rebuka ngo niwe washomesa abandi abantu twabasa kuruga omubutamanya aho konke tuwagambo butamanya kiri kuyo mushango mwe bari munonga mukama abahereza umugisha tamanya nendwara nukwe twahendera tutakashonshoreke kitu akomunyabiragiro ebyana tushobora umujuruzo noha na process yacho yona katuhumure twakira mze ibisinsino aba program niyemwe mpaka shaha ishatu wataga